Assalamu alaikum arvаңыздар, ақалбақтуу аталар жана албетте ағалечек апалар. Борборубуздагы легендарлуу ресторандардын бири дал ушул Атласта сиздер менен амандашып жатканыбызга Кудайга миң мертебе ыраазычтык айтабыз. Жолукканыбыз дайым жакшылык болсун деп мынакей Кудайдан тиленип отуруп, дагы да болсо бүгүнкү жакшылыкта амандашып отурабыз. Бул жакшылыкты бир чоң себепкер болгон, ушул жерге баардыгыңыздарды чакырган, ушул жерге баардыгыңыздарды батырган албетте биздин Эрмек эжекебиз, Дөөлөт агаларыбыз түздөн себепкер десек жаңылышпайбыз. Себеби бүгүн Кыргызстанда буюрса казак эли Кыргыздан кыз алып бир кубаныч болуп турган учуру, тактап айтканда Таурен менен Толкунай бүгүн Кудай буюрса алдыңкы күндөрдө дагы да болсо алдыңкы жылдарда бактылуу өмүр сүрөт дегендер. Ушул тилекке кошулгандар бир кол чаап коюңуздарчы. Урматтуу агайын туугандар, той башында айтып кетчү нерсе, бүгүнкү той мен үчүн дагы өзгөчө. Себеби бул жерде эки элдин достугу да бар экен, эки элдин бактылуулугу да бар экен, эки жаштын дал ушул чоң турмушка аттануудагы бир жакшы бата алуулар бүгүн болот деген ишеничтебиз. Анда эмесе алдыңыздарга мен ушул күндөн бир башкы күнөөкөрлөрдүн бири Кыргыздан кыз алам деп атасын көпкө кыйнаган экен. Даурен мырза экөөбүз эшик сыртында сүйлөшүп турдук. Ай Кыргыздын даласы, ыстык көлдүн жагасы, Кыргыздан мен кыз алам деп келип калдым, мен казактын баласы деп азыр артта Даурен мырза турат. Анда эмесе дал ушул күйөө баланы бир туруп ордубуздан туруп кош колдоп чакырып алалы. Келиңиздер, Даурен мырза келиңиздер. Азыр Кыргыздын каадасын, азыр Кыргыздын наркын көрсөтөбүз. Даурен мырза, күйөө баланы кыргыздар абдан сыйлайт. Бар тапканын бапыратып алдыңызга коюп сыйлайт. Сиз дагы дал ошондой татыктуу күйөө балалардан болот деген ишенич менен бул жерде кайненеңиз, жалпы кайын журтуңуз сизге сыйын көрсөтүү максатында турат. Анда эмесе дал ушул мүнөттөрдү, дал ушул секундтарды бардыгыбыз көпкө күткөнбүз. Урматтуу жалпы агайын, улуулар, кичүүлөр, аталар, апалар, биздин Умай энекебиздин коштоосунда алдыңыздарга Толкунайды чакырганга уруксат этиңиз.
Дүркіреген сіздерден қол шабыңыздар. Арбаледен қалас, башыңарға бақ қонып, бар болғылай кижаш, біріңді бірің сыйлаған, жар болғылай кижаш, ақ маралдай керілген, жеңе болғын қолықты, ағул қызыл қыздарға, ене болғын қолықты, жаныңдағы жарыңа сеп болғының ер жігіт, ақ сақалдан баталып, шеп болғының ер жігіт. Алас, 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 арбаледен қалас, біріңер ағарып атқан таң болғын, біріңер жанып тұрған шам болғын, аға туған ел жұртты сыйлай білген жар болғын, ата-ененің қашында бешік термеп бар болғын, көкөмерен суысындай бұл тұрмышта шар болғын, біріңер үйге құт болып, біріңер елге хан болғын. Алас, 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 арбаледен қалас. Эми кагылайын кызым, бир үйдүн очогун өчүрбөгөн майлуу, сүттүү, өмүрлүү келиндерден болсун деп мен сага сары майдан оозантып коеюн. Кана эмесе кызыбызга казак бауырларын кол чаап, колдоп туруңуздар. Шапалак ұрыңыз. Эми кагылайын кудалар, биздин кыргыздын салтында кызды узатып атканда жеңелери, эжелери, апалары коштошуу кошогун кошуп туруп узатчу экен. Ошол коштошуу кошогун мен кошуп коеюн, уруксаат этиңиздер кудалар. Атакен кыргый бираңи куштай таптаган, апакен кым капкан коруп сактаган,
Ağlasa kişim gelgende can kızım hiç amalın tappagan. Hemi can kızım kaynata degeni bir jurt var. Kartaygança sıylap öt, kadırındı düşünür, kadırındı bilbesi can kızım, katı bir çocuğur düşünüm. Hemi can kızım kaynene degeni bir jurt var. Dastar kon salıp sıylap öt, sıylaganın düşünür, sıylaganın bilbesi can kızım, sır verip çocuğur düşünüm. Hemi kudagay kızımdın gülüne mon çok takkanbız, kızımdı göle jerge bakkanbız, kızımdı salkın jerge bakkanbız, kudagay kızımdı gömüsüz jerden katkanbız. Hemi kudagay hağı çok verdik saptaval kudagay, hak şunkar verdik taptaval, hak şunkar verdik taptaval. Kızım bargan jerinde baktılığı gelin bologoy. Ağlayın kızım, hazır sen ümittün 300 kadamın basıp ötesin. Бұл ümittün 300 kadamı senin baktılığı geleceğinden algaçkı kadam olmakçı. Oşonluktan içinden kopuya maksatındı, tilegingdi, kıyalındı kaytala ötesin. Kana kızım, yolun şıdır, yoldoşun kıdır bolsun, baskan izin gül bolsun. Al da kızım. Keçe yarana erkelegen balelen bugün elden alıp ketçi batasın. Kılıkların göz aldıma elestin. Göңүлүмдө ali erkelep жатасың. Карачы, кандай өзүмдүн кызым. Бою жеткениңди билбепмин кызым. Жаңы журттук деген ушундай экен. Bağыңды taap aratасың kızım. Сүрдөбө кызым, ыйлаба кызым, бардыгын бирдей сыйлап ал кызым. Энеңдей камкор болгунуң деймин, тапшырдым сени энеңе кызым. Ата-энеңе разы бол кызым. Атаңдын шагын сындырма кызым. Суудай сиңип, таштай батып, ачылсын багың. Аман бол кызым. Herketayım, jürөгүм kızım, geliptir senin ubağın kızım. Ak bosoğoңду attarsın canım, жаңы журтуңа bararsın canım. Kana kızlar, kızımыздın yüzün açıklar. Kol çabuk kol zaptırımız taranay. Mına ağlayın kulunum, ağucuk berdim saptaval, ak şunkar berdim taptaval degen mına uşul. Ağlayın kulunum, alkağın altın bolsun, astanan jarkın bolsun, gereği uğun gemebey, el jurttun aldında barkın bolsun güyola. Ağlayın kızım, ardayım koynunda bal oynosun, koruğunda mömök öttesin, hiç kaçan kırsı kuup jettesin. Emi ağlayın kalın jurt, ağlayın kudalar, uşul 2 jaşka batabızdı berip koyol, kana emese, Amin. Layım uşul 2 jaşka, naristenin gülküsün bersin, güldüm bürün bersin, enenin mehrimin bersin, eldin tilegin bersin, jol kostun jürөгün bersin, akılmandın batasın bersin, gündün jarkıragan nurun bersin, ısık göldün terengin bersin da, ulu ala toğlarımızday bir rızkı bersin. Kağlayın kudalar, kağlayın tuğanlar, үйүңөргө rızkı tolsun, tonso çaypalbasın, çaypalsa tögülmesin da, tögülse hiç kaçan, bök sörbesin. Amin.
Омин. Атадан калган чачыла, ападан калган чачыла, бактылуу жаштар болсун деп түндүккө чейин чачыра. Кылымдан калган чачыла, тарыхтан калган чачыла, таалайлуу жаштар болсун деп асманга чейин чачыра деген экен. Аңсыңарындай бүгүнкү кызыбыздын ак тилектен чачылган чачыласын, батаңыздарды, тилегиңиздерди айтып кабыл алып коюңуздар. Ушул жакшылыктар ушул жерде отургандын баардыгына жугуштуу болсун, тойлук болсун, бактылуу болуңуздар. Ағайын туғандар, чачыларын осы деңіздер. Дал ушул эки жаштын жашоо